Ndona nyakata cover Ewenyigba TV le gapopo yama. Akpena mi baby ga wode ka kplem le eyi yama. Ma wona irami le ndokutu yama. Egba nyajojo aka ga le tomo konye be Agradaa sikanye vedu $. Gan de kale Ghana fia Agradaa honkopa mwenye vion. Agradaa anye vedu $, nye nyonu nye ga ke ewona vedu ponu ya, especially ewona Ghana mo wanu get a Hong Kong le Ghana fia eye nto ha TV station am version le sinye Thunder TV plus Ice TV nke va jo ni travel ya be consider motonye ya 19 years boy plus 18 years boy akava wo 10 years boy va call ina Ajega hopa ono grombe because of a new yak Agradaa how allo vodu tono de la TVG yantana the viewer glen un makon le gapo you beti le Ghana du come katan cool in fact nkayama Agradaa play Reverend Obo for play amado son no li ejuko no pono oju le TVG ano pono oju amena social media manya no video jomo cool you know ada you na be mami ngege we have a double secret video kokuda Agradaa Agradaa na me take time wa manyan ville jojo garage you le benedo ku le break ayimanka Agradaa me goma samo Agradaa fa yakuna mo le Reverend Obo fa yakuna mo le esra ina mami ngege anam if ya nke va jo ndokutu ya egba sorry ndi ya ugana mavu opo no Agradaa pa station Accra Ipe license I spy. Oleba ava renew Ipe license. Meva renew mo. Tahama ha any offense alo nya gojejare ke ojele National Communication Authorities toji. Ta ndia Agradaa no kola pamba ko nkejo National Security Police National Communication Authority. Onyi ava virtual Agradaa va call le apema. No Agradaa. Any on la illegal business one le. Aso a susu atami lo lembra advert ya ka 1 million le TVG pitoto a license mele mi apple license school aso migale enu yakata wo eseki demonami enu a ewu gboglo ta evi aka ali ojode ke o apple Ghana posa ke mia agbli ta fila mi le nu fonfia Agradaa ele police oversee ma fila aso a ipa office okata over tuple ipa TV station okata le tutu le gaboya malo eyi ya ma fila ko efebe la paro gojia efebe Ghana pa so adom la paro goji ga ka paro goji ama domo ga ka ekata konye be no nye be abali over lifia authority so only ye otu ipa o shut ipa station so alo tu ipa office so a onye ba kunuma o lebe wa no menene ma be no ma jebe wa operate ma ehia be wa shut ipa no sia no dawa ke fine lebe esena awodo akene ma okunuma ma lebe anya nene ma ha ke lebe ese na wo dole Ghana fia sorry ta ndia enye avifanya na mado enye nukonya na mado ha nkata oba Agradaa enuma wo manta Agradaa ega hola moses enukuiko ebe sika gare nye vodu ye ke ba hochu beni because of Ghana viota o kolle bragging le no on TVG kunu no fia e kuna gbo nyongbo ona ba abuna ba ihe makata le pasima ko le kata amu kata nusa call in fact ega hola mosi le pia madon go nya te vele me aka ma pagan to kwa obo Agradaa azanson ko mo le ko National Communication Authority aba Agradaa ipe nya over to modu na yoga ka no ko zipi down kuranyi le nupon bo no nya ba gere fa shime ko ka yo le affordage yo le jifu ka no ava yi ko va le ipe report va gbo smanta ko egba ha Mau amon le yopa site sikanye National Communication Authority ko Agradaa va geje yopa chime ko kama yumo check crown yumo choga ko kill ta fila ya le police super sime ganye enye ke le trending le Ghana fia pa because Agradaa Hong Kong le Ghana fia Agradaa
in fact lepon fofoma o abaka yi amakata lo Ghana du kwakata Ghana vigilance authority avasiama ipa gbele ipa sima nkata mabuna madak mabuna pastor so in fact akama no rukunye bia ba onye ba me ok yo podo ke bi onye spiritual head pastor so ple vadunu lo onye ba no internet alo no social media ono pono no jun to aka still ogalo podo ku yo abubuke mo bubu adaka na mo podo ku onye ba no afomo kata dema fia ba to mo na podo ku bubu adaka ta oba enusiami ke gbotona wa ematonwa ele alo atika mia do alone ku de siane ke mia fa kwa mia akpo ematonwa alo mia kwa atiku cheche ta adonyi ya va de domfia ta manya enya video enya na agada internet kata Facebook afisi afi YouTube ekunya nya jojom le Ghana egba kokude Agradaa pe le ple alioko to if TV station so allo va to if office be pomo aga operate the Ghana fia sadaka me the money because if lances are spy ta if ya so court ya ke wakule akoyi ke court ha at decide no nya be ole ba kaga ne be na ha lo fine be na haga ke haga enu ya ga kuran wa kon konye be le devio pon fofo ma devio ke le ngbegble won devio ke le ngbegble won le ipe program ya ke pomo le TV jibo cho hu ya ko ve ko 5 million ve wana ogaya ko 20 million ve wana ogaya en makata na devio va glan ke enna nu sia nu va glan ta enya nu ike devio ko pon le TV ji amole na ka bumoko moko amegbotopo agbe ko do bubu adaka tefo ko kona amegbotopo agbe abe kokrovi kran alo kokro ega hosiawu amegbotopo agbe because of open program yake o show na lo dana le TV ji ta ko vana Ghana kata nu sia nu va glan ta fifila mi nu foma Agradaa pe issue aji ko miele ta le police fa asi me fifila ta minya kai o le court aigo minya kai o la sida galangu minya kai o le abondroga pleo minya kai o le charge ko gleo ta kata ele mia no case a follow ta afisa fi ko do ha ke mi na naga emianya ta egba ko nu makata anjo ke mia no cho ha me pomda ta mi le case a follow evu afisa fi ko do a nyana mia as enu walu mia ko enu afi ko va ewunuro ta akpana mi jagba mia a share video ya na yonu yakra ha mia download mia pe app TV Ewenyigba let me le Google Play Store let me le YouTube mi la fima Facebook mi la fima Instagram mi la fima Twitter mi la fima let me le Telegram mi la fima WhatsApp mi la fima ta mi jagba mi ama video akpana mi gbogbo abale mi ga wo de kaplem le eyi am mi ga follow me le eyi anye to yo na nye be Christian ade abo alo civis nye nkonye ta mo da akpana mi me claim